ukuthi imbadalo yesono ukufa. Haleluya. Ngihambe ngalo lonke leviki leverse emfundisi ngazi ukuthi imbadalo yesono ukufa. Ngabese ngiyabona ukuthi ngabe sisithola sibandla singakuphi mangabe izwe nje kuzokwehla lehi lona kana sidingo ndabuyele emuva ngakawenzi umsebenzi le lithi ke lezwi lamfundisi imbadalo yesono ukufa. Bazalwane, imbadalo yesono ukufa. Ngithi mangibheka lezwi ngikhumbula ke nansi indoda uAnanas mangabe asazophiwa ithuba nomkakhe ukuthi beze ngaphambi kukaPetro bezokhuluma iqiniso bazihlambulule kuze bona bangazitholi bazalwane. Lithi lezi uNakhuza le ndoda eAnanas azange isaphiwa ke linye ithuba yakhuluma nje kanye yaphika sabayibuzile kuverse 8 mangikhumbula kahle bambuza ukuthi ngabe imbadalo yale ndawo enthengiswe yona ingakanani. Yaphendula kanye nje yabese ibekwe eceleni. Yithi ke lezwi umama kakhe ke waphiwa isikhathi sokuphinda uthi uPeter wambuza kabili ukuthi kepha ngabe imbadalo le engitholile yiyo yini le nisinikeza yona. Bazalwane, yabona ngithe mangibheka lezwi ngabheka ukuthi uma siyona ke imbadalo yemali nje uNkulunkulu ibought us with a high price ukuze size thina sizoworshipha yena. Ngabe lokho simnikeza kona back uloko asithele ngakho na noma khona esikhothile sireserve amanye amandla for ezinye zezinto ongamelanga sibe nazo, but we are having those powers sizokwenza izinto esingamathelelwanga zona. Uthi-ke i-worship yethu mfundisi masicala bathi bazalwane masirepent. Nonke bengikhona ngizile nje. The worship is bathi asirepent bazalwane ukuze khona nalokuhlabeleleka kahle asosha. Asirepent. Haleluya. Nali ithuba esinikezwe lona namhlanje lokuthi thina sizorepent. Bazalwane, asikafana nale ndoda sibuzwe kanye bese kuyaphela ngathi, but naye second chance yethu sizoba abazalwane abaphelelisewe enkonzweni yase-Arise nangaphambi kukaNkulunkulu. I-question ithi